Emne üçün geldik? Bir hakikatты uğaylı. Emne üçün geldik? Bir Allah Teala Kur'an'da emne degen eken? Peygamber Muhammed Aleyhisselam özü emne dep bizge osiyat taştagan eken? Baktoluluk dünyanın ahirettin kayakta eken? Uşul turalı sizlerмен elhamdülillah biraz bolsa dagı imandaşıp, biraz bolsa dagı estetip, sebep dünyada yaşagandan keyin sözsüz bizde mal mülk kurçap alat eken, akça baylık mansap kurçap alat eken, yer asman too özümüzdün tuğulgan yerlerimiz kurçap alat eken. Bul jaralganlardan bardığında bir tasir var. Kanday tasir? Unutturup koyu degen tasiri var. Bekapar kılıp koyu degen tasiri var. Bizde ahiretten, hakikattan, Allah Taala'dan esten çıkarıp koyat eken bul nerse. Kur'an'ın sıfatı var, estetүү. Demek egerde Kur'an'dan ayatlarını okusak, anda hakikatты esteybiz. Anda Allah'ını esteybiz. Anda çınığı bakıt beyişte esteybiz. Anda dozok var ekenin bilebiz. Andan saktanganга hareket kılabız. Beyiş var ekenin bilebiz. Aga umtulganга hareket kılabız. Kaçan? Kaçan Kur'an ad-zikr. İnna zikra tanfa'u. Ve zekkir fe inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peygamberimizga Allah Teala aytып atat: "Ey Muhammed, sen ümmetini estetip turgun. Alarga da eskerip turgun, estetip turgun. Ankeni estetүү sözsüz imandılarga payda beret deydi. İmandı erkek bolağı, ayal bolağı ayrıması yok. Sözsüz alarga payda beret. Allah'a şükür keltireyli. Allah Teala жүрөктөрүбүздү bir kılgan eken, oşon üçün bu жерде жыйналып отурабыз. Kur'an'da Allah Teala aytat: "Law anfaqta ma fil ardı jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakin Allah allafa baynahum." Ey Muhammed, egerde sen dünyadagi baylıktın bardığın sarptaganda dagı sen bul sahabalardın, musulmandardın жүрөктөрүн biriktire almak emessin. Biriktire almak emessin. Bирок Allah biriktirdi deyil. Demek barыбыздын жүрөктөрүбүздү biriktirүүчү жараткан Allah Teala. Урматтуу энелер, Allah Teala bizge buyruk beret. Ne de buyruk beret? Fadkuruni adkurkum vashkuruli ve la takfurun. Sizler meni estep turgula. Men dagı sizlerdi estep turamın. Biz Allah'ını kantip esteybiz. Jokton bar kılgan kim degen özünüzge soroo berебиз. Mağa ömür kim berip atar? Mağa densoluk kim bergen? Mağa ırıskı kim berdi? Mağa perzent kim berdi? Biz esteyle jaratkan Allah Teala'nı. Bizge gün çıkarıp bergen, asman toğlordu jaratkan. Allah Teala fadkuruni meni estegile. Meni estegile. Sizlerdi jokton bar kıldım ele. Gün sayın berilgen nemat жаңыланып турат. Geçegi densoluk bugünkü densoluk emes. Geçegi amandık bugünkü amandık emes. Geçegi imanımız bugünkü iman emes. Geçegi namazımız bugünkü namaz emes. Gün жаңыланған сайын Allah'ın nemati dağı жаңыланып турат, ökümdörü dağı жаңыланып турат. Allah'ın tarafından sizlerge bizlerge iki nerse daima gelip turat. Biri Allah'ın nematları gelip turat. Biri Allah'ın ökümdörü gelip turat. Jaratkan Allah Teala sizdi bizden emes, bütkül alamdın jaratıcısı, gojoyunu, başkaruçusu, жерди, asman, perişte, insan, cin, beyiş, dozok bardığını Allah Teala özü jaratkan. Em jaratkandan insandı en ulu kılıp, en şarapatlı kılıp, en urmatlı kılıp Allah Teala insandı jaratkan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adam. Adam balasına biz urmat sığ bergenbiz dep Allah Teala aytып atat. "Halaqtu dunya li ajlikum ve halaqtukum li ajli." Sizlerdi men mınaki dünyönü sizler üçün jarattım. Sizlerдің зарылчылыгыңар үшін, sizlerдің muhtaçlığыңар үшін, sizlerдің rahatыңар үшін, sizlerдің пайдаңар үшін dünyönü jarattım. Meyli su olsun, meyli tov olsun, meyli jemiş bolsun, meyli jandыk bolsun, meyli kanatlı olsun, meyli dam bolsun. Ayrıması yok. Dünyönü men sizlerдің пайдаңар üçün jarattım. Al эми sizlerdi men özüm üçün jarattım deydi Allah Teala. Jaratkan Allah Teala'nın tanıyla en birinci bizden İslam dinimizdeki paydıval al marifat, Allah Teala'nı tanı, al iman, Allah'a işenü, al tevhid, Allah'ını жалғыз bilü. Allah Teala var, жалғыз, şeriki yok, okşaşı yok.
бардығын өзі башқарат, жашоону өзі берет. Әл-Мухи, Әл-Мумит, өлімді дағы өзі берет, бейішке дағы өзі чығарат, дозоққа дағы өзі кіргізет, өң түсті дағы Әл-Мусауир өзі берет, перзентті дағы Алла Таала өзі берет. Яхабу лима яшау дукура, яхабу лима яшау уната, кимге қаласа уылдарды берет, кимге қаласа қыздарды берет, кимге қаласа уыл қызды аралаштырып берет, кимге қаласа таптақыр бербейт. Ал Алла Тааланың өзінің іші ал. Кимге қанша өмір берет, Алланың өзінің іші. Кимге қанша иман берет, Алла өзінің іші. Кимге Алла қанша даража берет, Алла өзінің іші. Алла Субханаху ва Таала ешкімге мұқтаж емес, жаралғанға оқшош емес, ешкімге көз қаранды емес, ешқашан алданбайды, ешқашан Алла ұнытпайды. Жаратқан Алла Таала бұйрық беріп атат біздерге. Демек білейлі, урматтуу эне эже карындаштар, ешқашан есімізден шығарбайлы. Күн сайын Алланың тарауынан бізге екі нәрсе келет екен. Бири нематтар келет екен, бири өкүмдөр келет екен. Нематтарды біз шүгүр менен күтүп алайлы. Алла Тааланын тарауынан келген нематтарды шүгүр менен күтүп алайлы. Эми Алла Тааланын тарауынан келген өкүмдөрдү баш ийүү менен күтүп алайлы. Ушуну Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu деген сахаба болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда иман келтирген кыйын алым, муфти, кары, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүйкүндүсү Муаз, аты Муаз деген болгон. Муаз ибн Джабал. Күндөрдүн биринде Пайгамбар айткан: "Я Муаз, инни ухиббук", мен сени жакшы көрөмүн деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат: "Ey Муаз, мен сени жакшы көрөмүн." Муаз да айтат: "Я Расулаллах, мен дагы сизди жакшы көрөмүн" деп. Пайгамбарыбыз ошондо айтты: "Мен сага насаатым, осиятым эч качан таштабагын. Ошону эч качан таштабагын. Эмнени? Алла Тааладан бир нерсени сураганды. Ар намаздан кийин ушу дуаны Алладан сураганда таштабагын, Алладан жардам сураганды таштабагын. Робби а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. О Роббум, мага жардам бер, өзүңдү эстегенге мага жардам бергин. Я Алла, өзүңдү зикир чалып, өзүңдү эстегенге мага жардам берген. Экинчиси, өзүңдүн неематыңа шүгүр кылганга мага жардам берген. Үчүнчүсү, о жараткан Алла, сага чырайлуу ибадат кылганга мага жардам берген деп Алла Тааладан үч нерсени жардам сурагын ар намаздан кийин деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Муаз разияллаху анхуну мен сени жакшы көрөмүн, ушул осиятты айтамын, эч качан таштабагын ушу дуаны деп айткан. Демек Муаз разияллаху анху аркылуу үммөткө, бизге келди. Демек биз дагы урматтуу эне эже карындаштар, эч качан Алла Тааладан жардам сураганды таштабайлы. Өзүбүздү муктажсыз сезип жашабайлы. Биз Аллага муктажбыз. Дем алганда дагы, дем чыгарганда да муктажбыз. Уктаганда да, турганда да муктажбыз. Жүрөгү соккондо дагы муктажбыз. Чын-чынына келгенде сүйлөгөндө, ойлогондо, басканда, отурганда, турганда, түнү күнү ар учурда Аллага муктажбыз. Антумул фуқара, валлаху гани. Ай, силер бардыңар муктажсыңар. Муктажсыз Алла Таала. Алла Таала бизди муктаж кылып жараткан, бизди алсыз кылып жараткан, бизди унутчак кылып жараткан, бизди шашма кылып жараткан. Кур'ан-ы Каримде инсанын сыпаттарын айтып койгон. Инсан сараң, инсан шашма, инсан алсыз, инсан унутчак. Бул Кур'ан-ы Каримде биздин сыпаттарыбыз ушундай экен. Бирок ошону кетирүү үчүн анын дарыларын да айтып койгон. Анын дарыларын да айтып койгон. Ошолордун бири мынаке Алла Тааладан жардам сурашыбыз керек экен. Дайыма Алладан жардам сурайлы. Эрте менен турганда дагы Алладан жардам сурайлы. Кечинде дагы Алладан жардам сурап жатайлы. Жакшы иштерди кылганды Алладан сураш керек экен. Жаман иштерди таштаганды Алладан сураш керек экен. Бейбечараларды жакшы көргөндү Алладан сураш керек экен. Алла Таала сураганды жакшы көрөт экен. Сурабагандан ачууланат экен. Мен лам ясалилла ягдаб алейх. Пайгамбарыбыз айткан, ким Алладан сурабаса, ага Алланын ачуусу келет деген. İnsandan sorasаңыз ачуусу келет. Алла Тааладан сурабасаңыз ачуусу келет. Алла Субханаху ва Таала ушунчалык берешен, ушунчалык жоомарт, ушунчалык кечиримдүү, ушунчалык райымдуу, казынасы чексиз. Ким сураса Алла Таалам бере берет. Өзүнүн тилинде эле сурасын.
Өзүнүн тилинде эле сурасын. Кыргыз кыргызча эле, өзбек өзбекче эле, орус орусча эле, бардык тилди жаратуучу өзү, бардык тилди түшүнүүчү өзү. Дуаларды мен кабыл кылам деп өзү убада берген. Силер сурагыла, мен кабыл кылайын. Чын жүрөктөн сурагыла, ишенип сурагыла, шектенбей сурагыла, мени шаштырбай сурагыла. Мен сөзсүз кабыл кыламын. Бир аз кеч болсо да кабыл кылам. Бирок үмүтсүз болбогула. Сөзсүз үмүт менен, сөзсүз бекем ишеним менен кабыл болгонго ишенип сурагыла деп Алла Тааланын сиздерге биздерге берген буйруктары. Демек, Алла Тааланы эстегенге Робби а'инни ала зикрик. О Роббум, мага жардам бергин. Өзүңдү эстегенге, зикрин кылганга деген мааниси ала таатик. Баш ийгенге деген сөз. Алла, мага баш жардам берчи. Мен саңа баш ийейин. Мен напсинин кулу болбой, сенин кулуң болайын. Алла, мен напсинин кулу болбой, сенин кулуң болайын. Саңа баш ийейин. Алла Таала аткар дегенде аткарайын. Аткарба деген, ташта дегенде таштайын. Анткени боорукер Алла Таала сиздерге биздерге залым эмес да.